king! Christ is king! Christ is king! Christ is king! Jimmy Patrol chanela kan lo let leta min clip tu te in zawai in chibai kan bu ka chau khovel mun thang thanga Christian na in ma ason zela kan ngai lai tele Buddhist tam tak te le Muslim te po Christian anin pezel ani ti te kan lo thia lai in England le Walesa Christian na atlak niam na sat thu kan han theta mai hi shom kati poi po kati tin hai tu na kan muang in Jerusalem a tum kau te po lim takin hunan mga mipui tam tak an kal khoma hetiang Christian tena hun an manghi amu nomin ahat nam thak emani ti kha kan soilang dua amai ro chu Christian min ring tu te le min jong chuak tu te ram England le Wales hi Christian na tu na hian an tlaniam emani ti kha report karon nei dona chu kan thip lang don nia. This is a Christian nation. People think that Christianity is in decline, that are not part of the churches. Let me tell you now, Christianity is on the rise. Amen. We see what is happening to our brothers and sisters around the country, and we see what is happening around the world. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody sing! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet! Christ is king! 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 Tuna kan muang kan Christian ten khatte antang ema iswa hi lalani ti tenan tlang awa tiang chon Christian na he United Kingdom at laniam talutuk mai an ril runa te hi tiang hian anin ronin pho chuak ve ni. Every religion has the right to be here. Every religion has the right to preach. Every religion has the right to argue here. What any religion doesn't have the right to do is attack anyone. That's right. And that's what we're here to support, to make sure that people understand. We give this king. Christ is king! Christ is king! Christ is king! England le Wales mi pui chan ve ai tle min Christian an ni thu an soi ni in sen sa sang ni le som ni le pat khan an tar langa Christian nia in soi zat chu 46.2% lek an nia kum sang ni som pakhat chiar puya 59.3 ain an tlamiam ta zo kani ale lama chuan sa khonei lo nia in soi te hi somthum le pasari 0.2 a an pung chho thung ani kum sang ni som pakhata Muslim nia fin fia 4.9 nia soika 2021 a chuan 6.5 in anpung chhodor thung ani HR pui hi Office for National Statistics ONS in kumsom dana an nei china mi pui te chu an rin na emo sa khothil ti dan emo chungchang chiangso ka zot lovin engsa khuange in ni ti zo na zaw tak zo an ni zok ani sa khonei lo ti a chan na hian rin na an nei lo ti na akok lo ti in King College chuan asoi thung ani a Professor Linda Woodhead chuan asoi then khat chu pathian om ring lo an nia tam tak chu pathian om rin le rin lo ngai dan po nei lem lo te po anom boka then khat chu tharau lam mi ni in tharau lam thil an ti an soi boka tin Professor Linda Woodhead chuan asoi dana chuan a than pa in mi pui te chu an nam chungchanga zonan zota England le Wales che zinga mi somje le pakhat 0.7 chu ngo an ni ti tin ti an nia kum som kalta khan 86% an ni ti chair puya alanga atla hiam thata tin mi pui zong 74.4 chu English Welsh Scottish Northern Irish emo British emo an ni thu an soiboka chumi tota nam tam ber te chu Asian British emo Asian Welsh te annia ho hi 9.3% vel ni in makta doi nga le point nga vel annia atam dan chu ama in makta doi 4.2 ania black British black Welsh Caribbean emole African omzat shiat dan chu 4% annia heipo hi 3.3 atangin an kai chawa ni makta doi ni le point lia an kai chauti nani tuna chuan England le Wales rama
chung ko som zinga chung ko khat zel chu nam thran pahni emo aya tam emo atanga lo piang an ni to ani tin luton Birmingham le Leicester po England rama white dia in chal mitlem te omna area som pali zinga mi an nia national identity chungchanga chuan UK ni lawa ngai zinga chuan Polish antama adot tu chu Romanian an nia cherpuya chuan England Wales mishing chanve ayatlem chu Christian an nia ma se kumtam tak chung chu social survey ya alandanin sa khonei lawa in chal an pung chakhle ti mu chu ani chu chu category lian ber anga report ani fawa amairo chu cherpui data chuan adang dai thunga zona olsam tak engsa khuange ini ti zona hian cherpuya sa khonei lo category ami makta duai somni le pahni omzat te ka asoi fialem lawa pathian omring no na atangin rin na dang vuan te emo tong trai thilti theina ringte thi nuwa nun na omring te le tharau lam rin na athlengin achiang taka soifia a omthran to lo ani kumsang ni le som pakhat le sang ni somni pakhat khai khinin England le Walesa mi makta duai 1.2 chuang zet chu Muslim anni ti finfia anni anpung chakhle ani sa kholam soidon chuan London hi England rama sa khorang thang om tamber na mun ani a 25.3% aya tam chuan Christian na ni lo sa khodang an vuanti an soya ten England chim thang lam ero sa khorang thang in pol shop lember na mun ani thu tarlan ani thung boka 3.2% chuan Christian ni lo sa khodang an vuan ani he figure hian aram azirin danglam na atar langa England a chau po mi somthum le pasari 0.2% chuan sa khua an nei lo ti an soi Walesa chuan kumsang ni som pakata 32.1% atanga 46.5% a an kai chho thungani Reverend Stephen Cottrell chuan sensasa tunma ain herama hian Christian an claim zok ani ti alang hi thilmak tak ani lawa ma se pathian in leya hian alalram adin don ti rin mai baka Krista hiat ti na konga kan chan vohlen chua hi eng mai na dal zo don chuang lo ani ati Europe khomwala khosak harsat na le indona anto mek lain mipuin tharau lam kai hruaina an lamamo le ani ti soin antan kan omanga kongtam zo ka chuan eile in mamo pe in kan omang ti in Chief Executive of Humanist UK Andrew Corption chuan asoibok Andrew Corption chuan he cherpui hi khotlang nuna sa khochan vo ngai tu anon le atana kai hartu ani theitur thu asoiboka Europe rama hian eng state ma in dan le vantlang policy a sa khodin hun felfai tak an nei lawa chuti rual chuan sa khwa nei lem lo tam tak an ombok rin lama harsat na omni inalanga abik takin kumsom li hnuai lama atam zual kumsang ni somni pakhat cherpui data atanga alandan chuan England le Walesa kumsom li hnuai lam ta chu sa khwa nei lo an nia mitam zokin Christian nilavin sa khonei lo an ni thu an soi ani tin hetiang thil hi tunma ala umngai lo ani bok tunma in UK a sa kholian ber chu Christian sa khwa ani thina tuna chuan pahni na a northak ani ta ani maktakin pakhat na chu sa khonei lo category an nitlat thung kumsom ni hnuailam zinga 50% ayatam chuan sa khwa an nei lo ani ti an soi vek boka kumsom kalta khan 37% an nia kumsom ni kalta chung khan Christian na chu heram chunga apuya pangina an sa khwon ber ania ma se chu chu tuna chuan adang lamta mi 9.8% vel anom ta chau zogani UK a Christian kumsom li hnuai lam makta tuai kwale point riat vel an omngor chau ani a midang makta duai som pathum point rukhi Christian ni lo an ni thung to ta ani Christian ni a in chalmi somzinga pathum zel chau hi kumsom ku rukle panga aya upa an nia Wales rama hian ring tu te hi kum upalam an ni a tin
zirchiang tu ten zona Christian ti injiak zona tik tu te po hi Christian sa kwa a in mang sa khomi an ni than lo ni in an soya tin then khat chuan rin na bulpui fundamental belief po an thop lawa chuti ani chuan engwangin nge Christian anga anin thria achan chu aminga Christian an ni awang emo annu le pa te Christian an ni awang emo Christian sikula an kalwang emolek ani Britain hi Christian tamnaram ti a soi thei ani to lova sangkha jakwa somkwa chhovel khan khati laya puitling 90% vel khachu Christian an nia kumsang ka jakwa somnga somruk chawa khan 98% an nia sangni le somni le pakhat kanan kai chawa kan person atla niam ta em maya heti tak maya United Kingdom Christian na atla niami enge achan le awang niang tia ngai tuana tam tak a oma thang thar tam tak te zo na kan nei hian Christian ini antia ke chu Christian kan ni lo ka thelo enge kan ni kanu le ka pa chu Christian an ni ka pi le pu chu Christian an ni ke chu kan ni lo anti mai thin ani ani le baptisma I changem te hanti ila baptisma chu ka tet line min pe a amai ro chu keima kanuna Christian ni na kain thelo anti maya chu wang chuan mi in baptisma alo changam ani chuan khami kha isua ring tu isua hnung zoi tu a Christian dik taka ain chal tura anin ngai ni in arhiata lelam tak chuan athakop mai ring tu kanin ti hian ring tu satlia ni lawa Christian kan ti intia Christian satlia ni lawa Christian ka intinga mani chuan lali suwa hnung zoi tu kani ti kha kan soingam na tur lai tur po ni in arhiata an ngai dan hi athang reng kop maya mi in pian tharna anei lo chuan Christiana ain chal lo ani ti laia kha ale lam tak chuan aro pui khop mai an tla niam kan ti lai hian helai voin nia kan huang hian mi tam tak te ro chuan ril ruana a isua hi lal ani ti in an tlang awa heng ring tu te hian an rin na aphet lawani ti kha kan hriat apoi mo em ani kumsang ni le som ni le pakhat census an neya khan maktaduai 9.8% kha Christian an nia Christian ni lo kha 13.6% maktaduai an nia chowang chuan Christian na kha UK a hian pakhat na ani to love ti in an soi pha ta ani tran angai hle ani engpo ni sela ka channel te ka video te min lo hlut sak thina min lo thir sak thin tu te zong zong in zawai chunga lom thu ka soya video dang te poron ti chua zel kan tumang in lo thir zel don nia lalpan mal som vek chero se in zawa in bye bye vek ule bye bye I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Everybody sing! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet! Christ is king! They put down with that woman! Be careful who you follow! Worship the dead woman!